ya asayale omo Kenya radio bali bagenderete wantevinga za dokinotole na bombaro chega kabisa yobesha asante sana ikusura asante Danica Marieta mwidi Momamuti asante daktari Nyabuto Choki safi Amosi Kamoi safi nimbaro chega abo Super Susan Mirambo asante kurikisa mojirichi ya hotel yabua Elijah kurikisa bichiri chiromo sombe Elijah Wuti na wande meyo radio asayale asante sana soko tebanga na omole meyo radio yasayale omwana Shadrack Kandega na ali nguruchibyo kabisa asante ase mogote banga na omole meyo radio ya Asayale FM okay na bote geteto chake omuroberio okurukunga ekiriria kia siasa igase studios tugo chikukwadira mangana siasa nimbwa tumwana siasa igase studio kurukunga Timothy Vogita Thomas na tugo chikukwana komo kuwase ward eli ya abo umwagamo karibu sana kwa nyango aba tegerelio mano bintu wakira wando wa minto bonsa usi minto bonsa vale isko ya usi na wa minto bonsa bakodigeria ku KCTV live na watu tegerera kuruase station yetu ya Asayale FM yes asamarieta gentleman Vogita Thomas yes yongorwa ria bomwagamo ward ase county ya Nyamira yes kibango ligekerogo kyo mu MCA wa bomwagamo ward uche county assembly ya Nyamira ingo tumye chama yeto engiya chama nganje teko ku UDA chama ya maasula vosipi gazi ni kazi chama ya kazi ni kazi chama ile kuumberana na mahitaji ya watu wa bomwagamo bottoms up ndio tunatoka chini tukienda juu yes kai yenere tunde tagani okubulikira gukyo bwana siasa segodiria bumwagamo ya around area na bogeretie ekerugo kia MCA wa bumwagamo na ringe kichana gake sana yes korakini rende ando amama ntainga na ando chote menda kiende sikagara chukura bana kerete ne chingiye korakini njisaneti ejangete koisana yes bagande vinga na ando chote me agyo kande yes ono around ye ngacha ande bakante byanga bono ama honi alikuwa bwate yes nambaro alikuwa bwate ngakielia mbono to yatagete yes sikagara ebintu biriye binge na batebeti byari gocha gukorekana asama tukaya yemyaka 5 ngo babiro na maiso wone gawa amini ringa enyewe mumuro na what vision for mwa yes igonko aboleti 2017 na bona na kikiagerire otagete ko buli kiroge kinaende ase ewodilia wo umwagamo igo no gwatekeriria nda yokoreta magendero aitu tamaikinara liaya tagete okwalibaga uchi gototebia baadaye 0785922300 na 07252124 na bogo chigo twakira esimi na gototebinga iswali kyo bwakire tata okay sawa yoko araga agoteba na baga ndete gotubwati asante bali motete gotorigeria se chibicha na mugo torigeria kisi Hot TV mtandao online wo ase YouTube na bogo torra live aiga se radio ya Asayale bali moto tegerete with frequency ya 102.9 FM asante sana mochi ni kugore namba ya yesimi mochake kwa kachisimi gocha aiga ase studio eli moto tebie amaswali bobwate gocha somona siasa ngenda to kwa nere kuba segodi ya bumwaga mu county ya Nyamira engineer Timothy Vogita Thomas ngaki okorate magendero ko 2017 to 2022 asegodi ya bumwaga mu percentage ni yora ere gocha so moeshi bego gose mwe musia mochoro wona iswali ina wali rambera li komwaka kaneli romo yes ego liko bali ko guse kiagara ntebe ngango te wande magendero kia korekire asemia ke tane ere igongo te banga magendero te ya korekire ego bali nyororo kiagara nga kende nkeyo aba mwa motora te banga twachorete umweshimbewa oyo tenebye naitwe asemia ke tane mweshimbewa oyo beira asemia ke tano egasi na bokoranga ya mokomerake akaenda concentrate ase siasa yo kunya gwaka chi propaganda alisiko na kunya kuruta amangana agana agaria akebanga bamwaga momba mutagite yes mumwaga mo nkote byo morari
igere one of the words ase Nyamira which cannot be accessed. Chipara ni chimbe. Actually impossible. Uchakira yani interior mpaka town. Bomwagamo is another word. Yes. Etali kunyara kurwari no ina abantu babo. Inyagita ari nere achaga tuwa karonko nyoru no ninjene sangeti no ere. Yes. Nande na vera kanyomba kalia wata akamo. Gobere na bomwagamo. Yes. Yani definitely bomwagamo ne it's like one of the words jirichie virasi Nyamira. Yes. As in terms of amagenda. Korakini ayo ikoto ko yabeka ase abantu ba bomwagamo. Sikiagara bachora no kwabo bachorire akini bachorire bube esengenjo yoko ngaino banga ineto n'abantu bande baje twagatanga babate didi anda dia bomwagamo abatabwate akini round ye turu engineer bugita oyontenene ngenderate educate abantu baito babo mwagamo ni matega bachokora bachoryo kuya nando bachora kula kwa bomwagamo Omoshimiwa atimanyetinga aba mwagamo bakotegererate aba nainchi bakotegerere dias chikauntu to goike 20 inkyura batebinga ayebuna engineer wakolire kiragere gakore credit ochikochore no MCA any project kwa initiative gusebo konyi bonde bwese inche buna engineer timotogita ama young man. Yes. Nkinire nkinete kasomwa nande ngakindera umwagamo. Yes. I understand the problems chijabo mwagamo. Yes. Chosipi ndege tanga ni enkingo tebya abantu baminto ba mwagamo na abantu bonsipi bategerete ekerona chaga to kubuli pero ko kya umwagamo ditanga ni iko bantu ba mwagamo bantetinga yandore erosya go build yourself. Torarora ki wanyari wekinya then you come to the society ochaka to kinyo as a one I can proudly say Ugita Inche I've built myself, built my family, yes, built our clan to a level that abana bami tochikaze nichi ana banyori gegento bako bakora but to the bomwagamo I was the first board of management member ya Magadi Secondary School, yes, which I initiated some project there. Okay. To a the school of March. I even partnered with the board of managers fund. Yes. To college 2 classes in that school. Through my engineering skills. Yes. Ngabaderinga na watu kubekerania kabesa katubekerania kakande chisane bibaga to west chibesa jinyingo data contractors we can build this class so that abana bamwe wento banyore as an extra class bakasoma. We initiated a library, yes, which is running right now very well. That was a starting school. This school we are chaka yarenga inyi ya wata abana 100 but one it's growing. Okay. Obuano ine school weli ite nkoro to manyete ekoro kwaronge yes, secondary school ya katwari abana 1000 bone yo wata abana 300 eyo ekogenda down king leadership. There's failure in leadership as a woman where monsieur should take responsibility as an oversighting person. Yes. When the oversight education in a school so abantu bamwagamo bayisekoligere biya wita ebinde bitinga tayaga na kodwe bitebinge batrende asa youth bono ngo chaka. Yes. Bono ngo saba abantu bamwagamo babiri baganchi kuba karregas. Asante ndo chenga kwara akorere mangana 3 nonya kuri igijana gosomo sae ekorekananga nabo chikokora amagendero ase egwoderi ya bomwagamo constituency kiali gotoka bona bomwagamo egotoka not Mugirango constituency. Yes. Ase tubwata mu MP tu kwa Josh Nyamo. Yes. And then bwate very good relationship with him. Yes. Etura simpatia ya UDA. Tuwezi na watu usikube ngurubara. Usikube ngurubara ya bottoms up. Tuwezi na watu usikube ngurubara ya bottoms up. Yes. Elinde amagendera atoke ase ching sema chiricheto tokoba not Mugirango na umwagamo yose.
aya gwakwanire magana kwabire kogokora projects kwa initiative nonya kure umusaye manifesto yawe niriye guchesa abantu bali ba mumwagamo unakwara nkuburi kuga uratwerezera abene nyuma tutaragenda sikisimi niririye iragwiri ya Barongo Charles iva mnotiro mutarero mwamisi yabona manifesto yawe niririye umanyete ando amito abange bachire bagotebye ando nimba te manifesto yes baligete karatasi nke binene bagokwanira barakini gutimisha mbali kanya gutimisha but the biggest manifesto mugita bwate tubabantu bamwamo igotire bintu bitatu igentege tangani yes healthcare yes yabo mwamo healthcare yabo mwamo yeri iko tubwanate at least chi dispensary chiri tubwate ngari yes chinyare operate chinyare ko bana access ihono batebe chirire kabisa sigagara health center kuna yetu no nyane pare go chiororo yes go wetaruji yagare mbure tuete you cannot even access yes para teyo twale kora abeka tumeka nona katara chaboka yes so that health center ya mario na iruaro na wago chikabero sigagara wono uira amario ga yo go tabayarete kero mukiangasi kyoka mbrange go twara abantu bagane yakita so healthcare yabo mwamo igirbo abangena bamintu bago chandika bago chanyamira bacha go chakonyorera na abana oro agenda private hospitals yes bachikonyorera abana oro so I want to fix the health of Umwam. Yes. And once you fix the health of your people, yes, you fix the economy. Okay. Again, to get the camera, inche bunomo mwangamo, nande bunomo engineer. Yes. Again, to equal with infrastructure. Yabo mwangamo. Yes. Should be worked. Ekina again to ege tanga ningo chako bwaterna, nande ngonya wantu wa mwangamo. Yes. Ekero fixed infrastructure. Yeah, any place. You fixed the economy of that place. Sigagara and fixing infrastructure and to bargo kuboka buona. Yes. Ekema ndiwaja mabengo mo se. Ineke. Gagara monda kuboka kema bia just ndekeso kuma ya asoke para. Yes. Ayire jiro arosio mobesa. Na undenere anyore onye mutakete kuyende town ngo moina sa abantu bali go kole bia sa winde apugoli no na matoka ya ache ko in the town. So ekero tutabuati infrastructure para chitu chiri chimbe umuntu okogenda kuoni rito Kenyamira na ndo kwa ngembura go ya tumara go ba gwa tumia chira se just bigo chiranga ebina byo bintu tugwana ta fix araf in the infrastructure sector onyendiri abantu abamento omweshime wanyendiri abwata idia une yana mbwata kanga bantu mwangamo onango chiskuru cheto chiagachiru yes onango chinyaketari cheto chiagachiru onango ntubwata nona na mache na wa ward wono ntubwata binte byonspi sengencho idea ya infrastructure eli asomo omweshime womento obongo bwaini alafu another thing I can give credit to omweshimiwa Nyamoko but the project ya macharia ya kubekwa mageri which matari atole umwagamerense ebwate bituno bya amachara ise ageturimbuka iho graffiti abantu baita onakabangira bantu bali ba umwagamo bagotacha majesco yes so we don't need anything mapambo amaji go chasa abantu bamitu nabo turimbuka na graffiti abantu bakyoge abantu banyanjoka abantu ba nyakeni ngo mate banyora amaji ayo to kutumia chibesa chinga sana korosi so abantu bamitu bamwagamo I'm promised them infrastructure will be fixed. Toga ndege tokende ya gatatu. Yes. Kiamana. Education. Yes. Ya mwagamo. Chisemi. Oneiga yere asale. Mwagamo at this moment we had good schools. Moma nyetentana ne school wonkoro. School ya leo korobi. Lakini ntana is now in the ICU bed. Eronge ya itiri abana ya wata abana the whole day school yakatwarira abana up to 1,000 plus. Onega Ndana is having 300 students. Meaning the education
system ya chakri kwa serikali na umao. Yes. Na that one goes down to management ya institution yetu. Yes. Wono akarongo ja kagenda mchorwe una omwe musio mwamo mutienye yotigarete very look. Egente ketangani gotutete kuramanyanga who are managing these institutions. Yes. Why are the institutions not performing? Who's not doing his job? We do our oversight role here. Tumanyanga who's failing who. Yes. Tumanyanga fix the problems. Again, whether you want to go 3 clans. Yes. Umugesinsi narayo, Mokimori narayo, Omombo narayo. You can be surprised in Mogesinsi Damuati, Yani Mokimori, school day, a secondary school. Mokimori. Yes. School chile Bobo. Yes. Nechinde chikaba Mogesinsi. So I'll try my best. Toro sinone school ya Mongali, Monga. Which again is almost the central place ya Umogamo. Toro sia secondary school abana waito bago tikara expo. Yes. Bagenda muchiro and ba nagoro banyora masomo ayoro. Again tokende in my manifesto. Yes. Which is the biggest thing. Jakuno moto bottom up. We believe in working hard. We believe in maybe in Tokorua 0 paka tuikiwa. Ko chakeransa yakoni no neli toka tuatira mpaka tuwa babantu. Abana baito babo mwagamo. Babu atigas bako. That's where the biggest problem is. A problem can only be fixed if we fix the institutions. Chirichibwana takonya abantu ndibwenza kutwara sama polytechnics. Yes. Ndibomwagamo to bata polytechnic yewe akarugire kurkale no anta to bintu no asomete. Yes. You know my son of a carpenter. Oh. Tato bintu morosi meza ni bitoni. Ndiro mwana Yes. Mwana gato bintu. No alinga asomerete nyabwere polytechnic. No cheta ngokora mathematics kwa Kenya polytechnic has been there. Igona onyorire ngainora. Kwa kini it can surprise you nganya polytechnic yebate class yakam. A structure class yakam yagaje to 19 years city down. Dogo mahemu akaki. Lakini itile rondo je bagawone. Yes. So bono iga if we could have put in stable debut tebugati no nyane principal tebugati no nyane instructor mo de ya watware no yo mo na ndole na a temporary payment ojo akanu mo sara usendi mo mwaka wono tobe kechi technical institutes asabu mwagana could have fixed the employment sector ya bantu baitu ba mwagamo if abana bali baitu ba mindu ba mwagamo ndo sinchira konta takoro sinchira yoko make sure ndebune hasla ndiye with the capacity yo ibako jakonga mboma msiobo ngende sokali mbebune garanta ya bana ba mindu mbaligelie biashara iskali mbaligelie bogasi sikogalia so taje mwana garawo jama ngisi taonigayo nabo como mayanga tikaga ndalia ako anya kwa buzero muntu baria nyori nere siringi chayo ndeta koria otoma siringi bere ko chinga abebira barabu if we fix that na ande to igorera bana ba minto obibiasara bakabakaiga akarabali in the groups at least ya bana ba minto bosanga bakonyekire and in the manifesto ya UDA if UDA is going to form the national, the government, by God's will, by God's will, and government, we are going to make a youth fund. A fund, Kiganchankar or Sukiabasa, Nikiganchankar or Gichi Hasla. Oh, but Batariquia. So, no more Dodaricoraga. Yes, or the ways of colleagues and communities needs. Nabako tajiri, whether in the Bingo or King hustling. The hustle now and the Valibon CP, Patarano or Ribaga, Yokoba absorbed
the former sector na companies no nyano yule company me ande mbara bare gali bako hasuru ngoro na ngabwata ka biashara kandi isikalia kaenda togora those are the hustlers wano ji asara jawo mwa machozi karaji gonjo ranji bwate egento bako smile yekorokunga omwana oyobo kuchiko baleterale a fund ekoro the hustlers fund that kotoga enderete kurwa ebesa useneri butano gochi basari chisukuru nande nguru story butano tuara lyo mongo ri mama mboga ubekere biashara abo anyore nere genta ko beka maragoba muno ngono e fund ye nechibesa chikocha kurwe wa two groups will encourage our the groups so that banyora kabesa ka fund aka baganda bakorere biashara dibagali go furisa yes igonje bako ngakere siminga kimweshimiwa n'abafurisa na Karue County ado n'abafurisa bese tabu ati interest bawo chako tako le kwa mabati wana mubwate manifesting yesa mubwate manifesting yega ego konya abantu baito bali common yes common mwana inji na buma tabachandegete lakini ngwakwatira mangana yechisemi guno wechiko improve nonye bali babeire chifailure muchikuba boli kigeko kana muna kuligereria but sector ya education is still developed bu 100% ni komo diri na ECD na mangana polytechnics so a foundation nele yo wechiko beka sa mangana ECD na balimu bali bakosomi byasibye oisa kuligereria bonega moralia bonega no nyamira tubwata pick a problem Nyamira lero the only place the only county yes abali mu ECD they are working on a temporary basis they were trying to absorb them lakini bado ngeraba gavana na roja bako sana yes bakanya kumnyakania na HMC jeto they are not even supporting that so one again tekenen nande let's go to record yes Nyamira is the only county taragaja ECD classes in the primary schools okay igo taragaja nonya taragaja ECD classes yes in the primary schools igo in the last budget to wete ngangwa ajire echinde chikaga chigochia ebinyoro bya ishimo babibande yali nderende baje kuligeria kura lakini the maana ngelinga ki nonya ne chichaga chiru they are not operational njiraika so it means they don't exist yes well no the first thing the foundation ya bana baito should start from umuntu uri kubasomya is he motivated umwalimu oyo ECD oji basomya ECD onya tali motivated takunyara bakusomya abana aba iko will first thing njebunango ikali pili ntanga ninguraira yes ne yogora de bangaki abarimu ba ECD banyamira baso baba permanent and pensionable amanya babwate gas so that bale mabatosome batosomeli abana aya mwalimu tuyora jiga somya the qualified ikabagande galasi bale galasi basomete ande na bange yamora ligo de na bange sana ba bale galia yes but qualified but they are working on temporary basis batama itindi bagwaka no bande areas chiachire iguru account yako nyabatanga to froze supplementary pacha tiyoko bakana supplementary pacha tiyoko bakana egento kende ya kabene akaro tu alo city those institutions yes to make sure they are operational how do we make it operational to make sure nga abana bali baitu banyolirwa bake ngogenda bali school sigagara muna bomwa mali tere village wana bara banke who are not going to school bakebeka yabetereria asinge chigo tenyara ekaro twa support ya baibuli baba yes they will see the need yokoira bane school baso to educate biya bamanyenga umwana karasomire it's only amasomo naragoteganisha narakukutanisha the rich and the poor yes ababanda na kwenyara bono eyunere message nko abantu beto bamwanga keenly looking at that education kuruse totire mpaka tertiary colleges na wana wakanda university okay person ayenda gakombolinga what are you going to do in regard to sports
maete umwa masaitali abana minta banke banje the sports no nyanto kwa to ne club which is doing very well in our league ali kurukwa Bomwagamo FC. Bomwagamo FC is a club founded Nechi Youth Chinkega. It's being supported na Youth and one ngane bwa support ende ne singe jawa tukubuli tulichukura kero muntu no aligereria konya kubeka tournaments no support lakini let me tell you tukukora election ye eklabu eliso ngekubera ne abantu abange politicians they don't have a good will. No, babu atibirengere asijikosori. Nchekuna bugita. I'm even starting my tournament very soon, so that abambrawa mintona baru kupaga ndreto ko support begoki. Yes. To ndreto ko kora campaign chetu. I'm going to give a promise to abantu we to Youth chetu jawo mwana monga I'll support sports by all means. Okay, ni titaranda jabo so that they understand in the Azolo nation every aso matters. No bano mupira waka ako mupira mpaka tukoiwere Manchester United mwinogali katwa koiwere Manchester United mwinogali go bono wakonyera wana wa mintu usikolike dibao mariga gaiga oyo toete ticket yetu gali ya uda kipero kuminyokia abantu kweli mumuru liga ako mupira mpaka kaka Champions League ni dia ndanga bena ko Bomwagamo aba murabu na baro bachiko shine sko gali para to bora Bomwagamo yetu ebina bie binene tutagete bikore kase Bomwagamo na all the sports. We are not saying football is the only sport. We will try to encourage just kurchito indoor games, outdoor games. Abana walibako toka chimbero gali kabisa iga to support from the primary level to our secondary levels, our colleges. If we support them in the various the institutions, na waitu wasangiba flourishing in the sports sector. Ayendo yoko na kwate interest sana as a sport section na ndeka bo na baigwete kuno na bagende to follow. Yes. Ikatebenga how much are you going to set aside for sporting activities? Well, no. Abana wa minto numaete budget. Chia ward. Iko chikorosi kwa liabunge. President chiwasa chiri chachiri. But what I can tell abantu baminto ba Bomwagamo percentage egocha in the sector ya sports ya Bomwagamo teli gochi koyo buna kwenyenye bali bagocha babe kwalia I'll make sure ngabese ya chira saba na njibo baitu ya chira se Youth chetu so that it can support sports. And also I'll try as much as possible to give some other partners who can invest in sports activities in Bomwagamo. Nakotoka kanda alia we see 1-2 academies bache baligerelia abana wa minto bali bagochesa if they see talents chingia babango sego chigoro baba absorb the institutions at the end of the day abana wa minto bakonyeki. So I cannot state the amount esengenjo intimbanyeti chobeka tindamanya abana wa minto ntome gochialia ndole budget nechiba saide miboja yao bale berogoja Bomwagamo. Asante ngeteka hieda kwa nyolde maswali kwa ganitiko base esebo ye chosoli mwacho motegere niko gere tukwana eya base yemo no yo kolije kirego kyobo MCA asegodi ya Bomwagamo mheshimiwa Timothy abogita pharmacy gase studio radio ya Seali Timothy swali kibwate na bugwa kesi nigo gase studio elio omobolie 0785922300 uswake ya Safaricom 0725124156 0725124156 gakurukunga mheshimiwa Timothy bugita yokubulia ekirego kyobo MCA asegodi ya Bomwagamo nara gotebanga nabagerete gutubwati kurichisa bujiricha na Nairobi akurunga Daytons Odieki kurichisa bujiricha Kitengela agerete gutubwati engineer Thomas bugita no Mosani na no Motomya obeire ogo okonya incho monyene okonyire sana
na ni gonko mo appreciate na nyasaye agendere como se sentimiento sono kama Dayton's media bro yo nabo arumu ya hana na ndio masani na ase karia ya media industry na agendere tabia na nashukuru Mungu na nyasaye ngoja kupokonya. Asante sana Princess Hanlita kurichi sabaji cha doa katau lo watebanga na bogendere tego tubwatia ase semo ya siasa ebiro ebiga bya bono mabya. Asante sana Domesta George Bush kurichi semo chiricha keumbu abatebanero no wali meyo breed ya siara gendere tego kubwati murugelio obono mabya aiga ase studio ase togendere gukwanira amangana asiasa bali mogendere gutulikira chikomedi che nabongo na kuligiria ya mase yamo ye boliti li swali elio inchi kumubolia achi ko iranelia wocha asemule asemabe yabona 0725 124 156 0725 124 156 go 0785922300 swali kyobwate wocha ase oyo kuligia ekirogo kyabo mwagamo ase county eli ya Nyamira iswali kyobwate una togendrete gukwana nere aiga ase studio nare tagete ku understand roles icho omo MCA bali batamajeti roles ichi chifu kuriye kirogo ekyo wochibokora roles yo MCA I think ngabo no abantu abanga bafiri yes but roles yo MCA role entangani ya MCA is legislation korosiri chiko oko gendoro siri chiko gari ruguru dio bokonya abantu bamino another role ya MCA igere oversight yes MCA mkwenda rurigere bintu executive ya county egokora yes on the water asijibesa chirijaji jajire besides yekyo yes MCA nabwate role yende ya maana ekorupunga korosi budget yes korosi budget na ku approve budget budget ikara ajire from the executive MCA na approve budget alaf another role MCA is critical no improve and construct and improve infrastructure ya area ya koro. Yes. So also colleague ya wanda wange CMC nyingi they are failed in that role. Sigagara MCA na rogo determining ya okorwa as a word ya. Yes. Wano nyotari modo gudu wiri na kiwa sangia awanda wange yako project yale goja ko yonjora ya so mu bukoya. Elindo jaga sera bantu. Oranyore ni. Yes. And one who's colleague no mbona we are having a problem with the governor. Governor ito ya Nyamira na CMC they are having an issue. Governor atenena iga live on TV akateba ngaba MCA yoba mo list yechi basari yechi school chidar go exist because aba not go exist more than 2000 uso koligere ngende ngamine kyotas shame ikiga koreta ubusoko banana sana sana ndomi yes ngajyo modada itekolie pesa ego chiko konyo mwana mutaka yes elinda nyora masomo ache kubwikana umwana ndi kweta chi bono yes eyo na roya letire ite ekoroki ime chimpi asaba MCA wetu na governor yes njetini kwa tabanga na MCA go also blame governor sikiagara governor ekinegento bangwa na to karansanse they talk harmonize interview mbaja koleta kohea that linen in public mabaka tabanilinga nyageta ate kolia base une ayebe si youth kwari ko yoto marende direct to sukuru echi ko na bana jara na gold tie base you yes at the end of the day tera ko nyomono rio ga kale sukuru wasari school fees so we have to find a solution to every problem lakini tabanga akaronje ando amindo bamu wangere baba yes a lot becoming to media nicha anche ko batawinga mugaba no ndara koreke yes mampi ona ndara koreke ti bagali go janje batabi gonga ndali go mampi matabi ngendo koreke presentation so abantu bamindo bamwagamo they need omuntu oranyare kwenda ko legislate omuntu orakora oversight omuntu orapa represent omuntu
omuntu ranyare ko develop Yes. na ku grow omwagamo. Yes. Eh. Okay, asante sana. Umwacha mwategereri we radio ya sayari na bali baturigereti gweterase omutandao YouTube kisi hot jise chigacha bona mabya ni ngongendete kukwana na mwishimiwe yokoliye kirugo kyo MCA ase award ya bomwanga montete kura bwata jisibi na manya iswali kyora twale wagira dada kwa bwatire omuntu ko ani kwa uru kwa ngere mango cyango. Yes. Umatana ngoli ko amana muri no kwa mangana makana. Yes. Keko ko mugwa ngwa na gorwa ngo ngere mango cyango na muri. Oma eta bana bale abataka baba bura ka bana yimune bandaka bandakano aba na kyaba ngere ko bakorera na handi. Ikwende amaji para mana yujya muda mwaka cyabiri ko mabu cyobari cyuma yako kimabu amaji tayo jizo ko ngi yabu kiro sibiya cyarenge cyo ko nane bono mitwa de mona yabe mono. Asante kuchari kuirendelia wa kirabia Tatakia Kenya na kikia baba wa kirabia mheshimiwa Yes. wakile mheshimiwa Wakire byo mwana muto. Mungu ana muntu kurumwa mungu kamukama arakunya baterere bubaka. Mheshimiwa wakwanira mangana maya nandi nago kiwi kandi muna masabi ngo tegera tore kwa maoni hino. Yes. Wakwana byesane ngo kibara kingango tire kuri beri paka babayise batakitu kubu none sakuri byombe gose bakwa busambi ya mono. Asante sana. Nata ukubuli yo mheshimiwa. Yes. Awa sore radio ya sayari ne radio amasabi cyako tegerera abarari babo tegerera abantu abange sana. Ibrani cyura atware ingore ya masabi cyagera buna bono na bora nyora masabi kinaro oro abantu base ino gagumbale ruya bubaki bosimbale ne hamagena muna bono ekerabu cyamage na riri mamage na salamu kirab nebiragure ibinde Ibrani cyura atware nonyari wo support birabu wo bitarira icyagara to kumanyire limambira mambiye ndenga note ko imufuta asorwe mugiye obo cyo butumbe itakindu cyo ko iri bugabana twatoka ngato ko nyiri tukumasema to ari Ibrani yuko tari birabu ne munabona tukabwate tara 12 tukabwate kumira n'amasabi yari nyanjwa nonyari butara watara rende turamanyire limambira kibo ya mono mungu waka kunya kotere ngene ngori swali. Asante mungu waka kuchera ukwanira mashabiki. Asante 0785922300 goswaka 0725124156 liswali oratwara sema be yabono gucyase omwishimiwa okubulia ekirogo kyo MCA se wodeli yabo mwagamo hase county ya Nyamira na ratogenda tukwana nere aiga ase studio nyakobwate liswali nabugo twakiresi bigo chigase studio na nigo arachi gukwiriria ase enchira ya bene korado chinga chamtuge da kemero gere na isara iguri yese yamo yaboro mambia nyuma tutarakora na bonta gete kura bwate birengere bino 0725124156 0725124156 na bogo twakiresi bigo chiga ase studio na bo ogochi kwirineriwa na omweshimiwa togere tukwana nere kurukunga Timothy Bugita Thomas kurwa segodilia bomwaga migotoka imeye county ya Nyamira swali kiora atware go chiga ase studio ase emambia eliga ya abono chifamili chiri chitari kwenyaro mwishimigo buna kwa iwa asubwate orphans tubwate passion tuwatora toto orphans nchire kigo chiko bakonya ise kunyalikana ngwa choruwe abantu baminto babana takumanya enda kamangani ngaki the orphans abantu abande chifamili chitari kwenyara chichire at the heart of the hustlers the hustler n'omuntu oria utari kwenyara omuntu oria all the systems kyasiekeire ebintu biri byose pia procedures chitu abegete cha serikali chimosiekire tatari kwenyara kugenderera so bono nduna cyasala na kitukuligeria abantu bari batenyarite na barubuto bainwe barwali asebale basuke goja moto bono orphans na widows once you pimbali in a program yani ababoraka abataka ti abana bali abibori babo basirete chintakana ego chira the heart of Bugita as a hustler abana aba
igonta geto kuchikuba turi akarongo so abuna omwamsie obumwagamo ninje ngo chikabaise. Yes. Make sure nga abana abanyori chibasari chiabo chibawanta kanyora. Make sure nga abana abo baikereire all the funds. Sikagara in my ward akarongo chibaswali office yane ya ward. I'll employ umuntu. Yes. Who will listen to these people, who will make sure these people are very attended to. Nandi chomanyane, I'll be kubugatia mangana ayuba na make sure nga umotaka bwenzi pisi kiagara kumwaga mane nzini ni muntu te yonda manyeti umotaka muntu te yonda manyeti ovan ni maita abantu bonzi bwa siriwe ase ward yetu. I'll make sure nga na ikirasa abantu abwange nandi na make sure nga abantu abu banyorro nyene funds kurwa ase ward ose funds kurwa from the national government. Sikiagara in our national government ndobugate kiti which yekoligereria abatakanwa na orphans. Yes. Now any bursary fund was also koligereria, it was founded erosuku for abantu abataka. But our leaders nearly were very greedy to a level that chibese chichiko chera chitachiri. Yes. Chitachiri abantu alibogota chibese nganda bakowe bursary. Balibo kwa to botaka obonjero byobu na bonta itoko jagosiri. Yes. Epasari tigege ndere umuntu uri umutaka onye gukonyara gwakane school fees bunanje ndanyale timbwa na tiko mwana ne pasari mwana ona mbwa na gwakane school fees kuru jibasa kuru mobukon na umuntu uri umutaka nwanyo wale jibasa zigegara jibegiroro isengenjo era tali kwenyara wone kina gengo jo gwakikisha it's a moral thing it's just morally yani ingaki moral to gulu yani it's morality abantu nere sarigete ekogera umuntu wawadi basari umuntu bwate otiko umuntu uri deserve. Yes. Nande yune roto tagete esire asaji wadi cheto. Okay. Naki kwani kama swali ikagerete ndi kwanta to kuligere yo mako yondo ndabye yo kurbo basi emunu waka evi awa amashabiki yetu. Yes. Nechikarabu ichi evi nebintu abantu bahasla tubibwatete nokoboko kabisa. Yes. Nande biri mpaka singoro jetu. That's the reason why we want to fund any group. Yes. Sikagara made amashabiki aya ari na group. Any group and they owns egokora a hustle a genuine. Yes. Uneyo bagokora. We'll support them through their clubs. Yes. We'll support them from their organization. We support from their chamas. So that abantaba nabarubabeke livelihood chaba chigandara. Amashabiki made ego babwata nete singenjo chia sol chia chingao babwata ni rinde passport ni kirumonte aso ya ekile. And that's in our manifesto. Abantaba na butu aligirinde tukamagoranga wono tigato chagi UDA to in the Asra nation so that the Nasra government era cater for abantaba. Iwo mweshimiwa mwono kalisha bikiria mito manyanga mugita kinda yora wale formal invitation kurwa simole na kuangaire iga. Yes. Ngo jagwa tenda sangereria iye ino. Asante kwa ule munu woka. Wakwana ile amachi ne chipara naro. Amachi ne chipara. Ikina kile tongoligere mpaka na nasaka. Yes. Na kumisana. Sikegara akaromo msio minto ikaransire miaka 5. Atara sauti abantu no ne chindo chichiroro no. Yani koleta igasiringi 1,100 1,200 kurwe county government ya Konyora more than yani a world fund ya kwa more than 30 million in a financial year kwa development kwa magusi ikotika koleta siringi 200 karosia maji itachokera abo. That's an embarrassment. Ward jinde in the last financial year every ward njaetwe ibitacha yale kwa gacha 10. Yes. Tima ebi mheshimiwa mitobaronga sa nyota macha yoche kwa kini nende igonga de yando amintonga aki as an engineer. Yes. Those are the problems I'm coming to solve. Chabu mama. I'll make sure every project
initiated by the county government na andere encourage na bantu ba minto call public participation and wa minto ma tenge mechando yetu neye it will be implemented. Domanya tenge mechando nere menge asa bantu ba minto, but we will try to solve every problem as it's coming. Bunga kamutera kora kendi. Bono tuko chiko chaka. Bono yenga bono devolution yo chiko chaka bunga mo, and I'll make sure in the next 5 years, in the less than 3 years, bunga monera yekere ile chibo dichinde in development. Okay. Asante sana mwigule kuna iraneire tima tinga iswali kyobwate tutara kwa na igase studio na bogo twakire sini 0725 124 156 0725 124 156 goso twakire 07 85 92 23 00 0785 92 23 00 goso twakire Safaricom 0725 124 156 diswali la tori uchaso mheshimiwa yandre tu kwa nene aigase studio bile bigabya bono mabya karo cha tikere dai sana bile chio kaiga erage ensa usichisa ibile cha abono mabya aiga ase studio nya kubwatali swali orachi ko bolia aiga ase studio elinde achi ukoirenelia no tole aiga twakire esimi usotolikire SMS wocha aiga ase studio. Nara ukale kuboli nga who is behind your campaign team? Is it youths, women or men? This is energy sana. Everybody is behind my campaign team. Yes. I'm not going to discriminate. Tubaito ba umama kuchakera chiasla baka balimo tolengere chi dynasty. Yes. Nani dynasty zukuru kama na barongo nera kuchiko bokonya ndisikiagara pali ya tararo singo sikorosia de pali ngia nera etoro no nera mokonya te venga kaindo jo mwana devolution ya tokonyi wono morari yes ando aminto hospi yes no kamuna bangina na bata sakira mono na bana abangina ege ndongo taranga bata sakira mono tikirilia te burden bairwe asubo mwa maje mbabwati ndo tibagoche na ndiro cha ari mutari bituno ne bitongo mondaga na rocha tambe sana egento kende gya kabere abangina ubadu para njiri weteka no ara go tori cha ya na ndu bweteka sa tambe kuire tundu bari sikya nya chipa chweteka chitundu bari chiraga chukrasi umungino yo is the same person usime geteri na guria ya no nya market teyo asibo mwamo akoira yes kwanza egenda kama we need to put a market in the moment at the center of mom so that at least and one in dona mama nyore chance yo gonjoria baonjoria bintu development ite mama alia to buate chi ama emegonde meya ekwamia bintu korkini aseto konyi to bugati wana ka to fix our infrastructure to fix emegonde yo yani our market then at the end of the day to arosirie asagia yes asala ndo ametora menye alafu egento kende our youths baby yes iko tubwata bona banga ba graduate tikini mumamo but they don't have jobs yes so also marabu they are behind misikiaga emechando tubwate as youths we kaine marabu was binawo they are supporting misikiaga at the end of the day we are suffering the same problems. Yes. In Nigeria, I've been struggling up and down in Kenya. It's the same way in the thing area mama minto. Na babu to struggle na babu to Kenya to what Kenya to Kenya to ensiam. Abaga kaba minto mama tini kobego. Sikiaga at the end of the day, abaga kaba na babu. Na waga ribu mama yuere buni. Na waga retabu mama yes. Like abakaka mbaroro babere aged abakaka mo babera banene babu atine gitari baragenda barwari bu no ne sukari onye atirire yes bae bu no ne konini they should bana bakoligia chinke kichinyinge bagenda bakanyamira bachikondora amali agorro abakaka bonse pope akarna babaligire time chande ida behind me they also behind me bagonso mango mwana mintu bugita yes yanda kuji mo now fix these problems ya bomwamo so that bomwa never yes wow no all people babomwamo babwate mechando yes
mbabwate keririando. And those are the people who are supporting this hustler. Wakoroka tingo tuogita. Yes. Na wako supporti kampeni yane, na futo kongenda na woromotu, na futo kukudeliver bumwagamo, kurwa samba wako ya wantu walibatari gochari. Yes. George Murra gakale gotebanga wakwanire amangana amange iguru ya siasa na yoguchi gukora. Main challenge niriri yora consider ritangani once in office. The main challenge tubwate yabo mwangamu. Nilinga mwangamu tigende ngeo yako leke. Yes. The main challenge is all the challenges. Mechando no tubwate mwangamu megere menge. Yes. Kubwate kuruke main challenge. Mechando yonsi yebwekaine. Ngaine. Sikia kero chakira maje koigura abantu they are complaining chipara sa mwangamu is not accessible. Mwangamu tubwate ye asumondo akodo no le biasara. Mwangamu para njiri goiteka mwangamu nyagetari njiyo ngiyo gutaka barende na the main problem nere abana ba mwangamu ni siko bai karansete ono manyete egosinya igo chip challenge just pichire mwangamu should be solved korkini the first thing I'll be fixing in my first 100 days in mwangamu nako make sure nga mwangamu chia kita ari incorporate jire sikia kare jua sanjiro njiro egento kia kawire aba manda itu babu mwangamu bonspit they have something to do. I'm not saying I'm promising them a white collar job. Korakini njene asla. Nima ipiti asla chinde iskalia. We need na anichi wasichamba wako. We need abantu bande. Nabango endante ya obana wa bintu bali galo pata talent baranda bakole biasara nini. I'll make in the 100 days. Abana we supported so that the baru isiko. Yes. Ba kubuke kemambi babu atanda mamu mwabuko chichaine. Na bole moro jento kabwatia. Okay, asante kwa igure George Murra una atebirega G problem chonsi guseme cyane yose nigebweka ine twakire simenyo ko bwateli swali orabule mheshimiwa aigase studio bali baturigeretia se mtandao YouTube na bebire sana mbye mona soko gendera ho tubwati bire biga bya bono mabya na bondo chenga shemuru tya gatebanga mheshimiwa we need change job creation ngakali gukwandira magana yo korosia mabaga ya emere asante Dayton sina gukwa naye kurwa sesemeliende George Matara mheshimiwa bugitatosha bumwagamo ward we will support you asante umbali bako tebanga bako okoboko Wycliffe Machuki na batebanga biyoro mheshimiwa I support you fully asante sana asibalia bumtandao okise hot mugarete ho tubwatia na ini munyale mogo sese ni wasara swali kibwata sema be yabono nyuma tutara kora inquiry yita ya masemo ya siasa haigase studio ready ya sele twakire sim 07 85 92 23 00 0785 922300 kusotu akire Safaricom 0725 124 156 0725 124 156 iswali kibwate aiga ase a studio. aye ntigikwane yani kidarikisa nesato cyumutinyo gatano narimo umwakoyo asekera bukiri kyabura Salams Club kera kore obusangirirya na gusirwa kidarike cyo sanesato cyumutinyo ogatana narimo umwakoyo ali berege factory ekera bukyubwa njani Salams Club no kirabe yesamanga kinyambi Salams Club marani Salams Club yabitunwa tukego tukomagiga yacogo Salams Club bikoliria sengera bangina be college magena liyobonye stage 2 magena muungano Salams Club litembu stage 3 kinyambi Salams Club amone timwe ngimali ya sayare kwema nigotora omera nechitarikisa nesa doche mutinyo star omwakoyo aliye berege factory kuchakira chisenye chamambia asogo sire kirabu kyaburabu kinyare kororekana nigo kwabera matuko utanya korora etimu ya sayare FM amona mashabiki bono kwariganiwe chitarikisa nesa doche mutinyo ogatano narimo omwakoyo tomera na aliye berege factory gorigoro kinyare gusanga amona bararia amona mashabiki aliyotana korora asa matuka mange mwesi mwariganiwe.
bono mashabiki onse kwa jumla tumira nali eberege lituko lyange Jumatano bono kwa igure gabwo Salams Clubs Chelsea pigose ebilabu biri bya mashabiki na tukarase SML ya eberege wo support club gali kulukunga borabu Salams Club abo anke uchakire chisenye cha amambia takete kuna na igase studio karonta kete kuchibukora tukaendelea gukwara no mheshimiwa Timothy Bugita Thomas igase studio kuburi kirugukyobo MCA ase ward area ya bo mwagamo ase county area ya Nyamira iswali kibwata igase studio karonta kuchibukora nyakubwata li swali lya tutara kwadera na bugutu wakire simi 0725144156 kabe yugo ko 859223 00 karonta kuchibukora aiga ase studio ebiro ebiga bya abono mambia ase enchira ya bene kegera ni gotukurigeria na arali alia abanainji batakeiri gokorerwa na abarayi bali bakurije birogo onchira ki barachi kubakonya ekogera twarorire abantu abange bagutwale interest ase ogoserwa kolende wasange banasesa ngosera bale tibagocha bakora amagendero tukuwa tupata mheshimiwa politics of tokenism eyogenderete in our communities ngaki urakwanire amangana yo ogoserwa ngana yo rakirwe chikura ina re abire the biggest challenge yes abantu aminto we are facing as politicians na ndabuna abantu balito tutagete kokorera abantu aminte gas last election iwana downplayed amangana yechibesa yes in an election iwango tabe morali igayabete akongosana kuira chikura yes bueno as much as togoteria abantu aminto bagendere osaba chikura na kueducate abantu aminto chibesa chabere the biggest role as a politics na kichikaba the biggest role you need to korosi mekutano you need to facilitate abantu aminto bali wangocha simekutano baachire gozengane baira nenka squeeze no hoje bona tipara cheto chisari getega bantu aminto gali ambali kunyara no koiro nasabakuru yes so chipigipigi nchiacha chatokore twabeira aboro squeeze ndur kunyara gotara oroje nyagitari nchiri gali abantu babwate arthritis so sometimes nabeko bitereria muntu tuale basiringi bobere batatu wateya ando amino no mugasoro je no teramo no mutaka boko kogera bona oroje ekore igire bamba 150 no ando amindo ko saba endekyo mheshimiwa nana bokoligene kwaro korakini njebuna bogita abantu bamintu bamanyete tindi kwata bangani mbwata nenje ngoli yinde korakini tindi go shy off kukwanera abantu bamintu esengenje tumbati chibesa have to face them, tell them the truth pamanya ki akarapaka ndota kwa bwabesa ebese yo tewe determinant yo muntu bagajo in education yana politicians to wanda hotelia our supporters korakini abantu bamintu bamwaga mu barungu bateria umuntu naro royo mere na koletera besa gukuri tungumya umweshimiwa uri kraste kerugo esengenja tarakore gasi myaka 5 era omoro mwarenga koleta beke para mubuka begete amalioko abwana takoletu ebodi yao abantu bamintu tinyagitari chikore gasi mubuka abegete bono gao kwa usine miye ya mumwana mintu okubeka gochinda igomanya ine liyo kwa nyure tiria litale shatacho yetemya ketana yagitari onye gago korana nda koko raya korana muntu mintu chunga kire kura ga ko ire nande amisini ende manyanga amisini eyo no moro moria ta begete para ayekana kuri nera korete ire bono ko enda te kuri moro moyo no ne na mario ga ina kende go na ibiras bibi ICD ne chigasi chiri cha chire isiko chitaje dia sibo mwamo at the end of the day nariago cha komanyanga nande mo mwakire kura no ne yamo oranga ke no cha ando baminto bamanyire ando baminto bamanyire nga
akarutu wa ego kerogeke tikatoka ntokorera bantega gas bono no ame no mwagamo igongo batebia aba murabaria tutenena twansiali tugosabe kura cheno inile nandi tukubatebi tutete bakorere kineke koranje totegerere kero omuntu tigakomaseria chingenje tabwati besa motegerere tora buri obo tutobwa yabwate murie kamwaliro obo kumuracha momwega asia bakorera amagendero tugusangirinde bintu byabero byakobwe biria mwatu chibesa mukagoro okay actually tete oira ni swali limoga alafu kuanekana ya uyo mwelio kale kurugunga smart boy gago tebaiga na bagenderete go to what wa naroli swali ga okay nimetuni ini sayali swali kwa mgeni wetu tumeona wanafunzi especially hawa wa vyuo vikuu wakikosa kusaidika na loans za help yeye kama kiongozi atawasaidia vipi in case achukue uongozi Gladi kurukunga smart boy abatebanga Gladi to all Sayan family ni swali hilo ilane yako abana b'iki university baminto nainje muna najira ni manyete hustling ya comrades ni manyete comrades muna ba sumbugete comrades baminto ngo batebiga ward fund liego chalia tugoja go create liego cha konya ko post education ya imwe no nya morase ji university tuma delbi akabase ko bana kasini the squeeze you maisha baira makongo skalia wono iho tutageti ana minto mojo chande kamna bone amote unga abana batomere tu pasalia batari we exist those are the problem we want to solve okarabuasa bironya ne help yani basalia yo kwaewa na hande tuwa make sure ngabese ya wikiri so tatiego konye amasomo agenderera bia na hande bali bande bara interested in hustling here and there will support you through your groups chidino ne chimobwate in the campus institutions to set up some small businesses amanda wange barosiri while they are in their school while in their college life. That's when people build themselves no ninje na chaga to koramchengo in college. Yes. No korate karosia kabesa kane kagankonya ngakura university my university dagwa no kore my diploma. Yes. A university on defy to kidogo iga ngarata ngatinga arige bitongoro so na wana bitowa yes. Bono nchenge someti Nonge someti tubuchi gasya muchengo naro kora yende mu contract bubere butatu so that thing get build to this level that I am. Yes. Na bana bande na baru na bonta get they emulate that. Yes. Babu na baru kore ga ali bago ko kore class kwenda kwararanze kore class yenda ga street yoni abwanga kore class yalia bibara kahitari kao ga ali abana bamino ko bakora na babwele zoni bacha bali chikango mu maragoba ngumamba gandre magandre no was that to reduce the pressure edito go to mago cha survival baitu maenga ekogera survival baitu ba lose hope with us. Okay. Mheshimiwa engana orachi kukwandira yo mwelio nelie no igongo saba abantu baminto babu mwagamo bangama ko yes ban support my vision to make umwagamo great abantu baminto babu mwagamo ko barange kiruge kiwamsiya yes umwagamo nera na chira na se map yeah they count the wards that are performing well no nya in Kenya. Yes. Sigagara at the end of the day bone umwame manyire in a negative way. Ekina gito enteke nena to try changing aboma matali go chora abantu very useless. Yes. He go chora abantu very useful who can contribute to bomwagamu prosperity and contribute to prosperity in Nyamira County. Bomwagamu kura ya giroire Nyamira County ya giroire
na inche dingo genda Nyamira county ngire ideas chindi yeso tatichikonye governor iyo gochigotoko who I believe ozakabo mwaka Nyambati we share party from combat Nyamira great wese koligeri noene moto ya governor yete wata wangu mabuya bono yes mabuya bono bogocha gocha Nyamira bono tugochiko kolega egas bono tutaite gochikorwana abantu ba Nyamira so that Nyamira rokane biya igo egente kenene asa abantu ba minto ba umwagamo koranje igo ikatare kianda chumotinyana ngakire chikura cheno chonsi pe nyete nande ngamuko ngakire gana etire kuchakira mambi yae chaka kumbuli ngaki umwagamo ebintu biruwa tatebeti bitangani I don't need a budget to help abana ba minto ba umwagamo ko hustle out there. Once I'm elected, kuchakira mambi yae abana ba minto will be helped. But I can also go to school. At the end of the day, I could have got the goodwill. Yes. Mate goodwill nenge kana no mwe mpia ko ganda no nya kara wantu wa school ali Nairobi. Oganda da nganje no mwe mpia no tumugirango. Yes. Omwana yo kwerete gaya nya geta ali kora mu structure mutindeka kichindora serikali ngachiro. Yego jikubwati. That's a goodwill. A goodwill ngamine yo. Mwe msio minto ne ndiri ale ngaga ndatu a company. In Nairobi aga ngabana babatano. Na kia kana mokolika ega chigasi chimetinye tato kona nje nkonyera abana bamwagamo njono mwemusiyo bamwagamo amuya like a security yabarabo agende ga busonga muteya ataya muteira ngabana bamwagamo na rule siringero 100 kora abachi pikipiki kombi nyemanyete bana bamba gosira na bamwagamo mbaje bakane eloni yo bagende loan banks abana ebyombe bine byana byabo mwagamo nje no mwemusiyo mwagamo kora arandaba some loan am the garanta mimaite mbaje baira that's what nonya babo uru baganya bakora iga oligere dibe mogada endo bwata madeni acha ina kora kilichi baranji yo ta endo ta kora bagandra ta gandra no we should use ekeroge kejeto batokonya and that's the way ekeroge kejeto batokonya yakonya abantu baito ubutaka busiri kurunga okay asante sana oyo gakuruku mweshimiwa Timothy Bugita Thomas lero itwabeire tugo kwana nere eya maseyamo karongo chi komwali bagari omwerio akwane achigukureria tumane gusie kumuroberio ni mwendeka yo mweri kigimando chinga cha mtuke dakika 15 iguru yechisa ibere chia abodo mambia iga ase studio na nimbe koleta bagani buda koleta butambe credit kuri Jumanne na Jumatano mambia iga ase studio tukukwanira magana ao se siasa elio kumanya bali bakoliye kirugo kyo MCA bali bakoliye kirugo kyo bunge bakoliye kirugo kyo human bakoliye kirugo kyo senator bakoliye kirugo kyo governor nabo nabenkoleta igase studio nabo tukwanira ali ababwate baratokolere ase enchira ya bene gocha ase tole bunaitwe abanainchi Brenda no yaro kurikisa mwaji cha marani gagotebanga nere nabagendete gutubwati nkwanerie omweshimiwa ni mu manyete asante sana omweshimiwa wakwaniwe na moteli Brendan kurikisa mwaji cha marani agotebanga wosabeire amaya kakanakia kali ogochikukwana komwe likima tochikokoro mweshimiwa abantu baminto once mugusikwa chumura nataka mukwanere motenga abantu baminto obugimu buya mbono bogocha no obugimu buya igo bogocha ne chamba ya UDA ntumaite umugako ito baba otemire sana temire gari binde binge korakini boneiga tango chikotokonya kiatari gotokonya rangelinga onendi byagocha ngakonya agachire onangongo morige tutwaringe korakini boneiga atombire no muntu utumire nduma etingi agatumire gocha kuye ora sanyi ngango chara chasaria maganane wono mumurana yomoke mumura temere galuso kuruku William Samuel Ruto ochire ne program ngi ya hana ya bottom up ego chikoligereria abantu bali tochandike tase binyoro
utaite kuchikoto chenjeri to checkinga umugimanga kibora chake ko muso kuchiwo koranje asenge njare my party leader na ande na rembiri betina ideologies chae koranje italiki isana isatu titaliki kianda chemutinyo nane mwakiri chikuru cheno kuna gusina tututututu kwa serikali ntoma ita serikali yengo ira na ndi chikuru awo cha mwakiro nechi nyingi sana akia abantu baminto banyamira na basongo no mugusio ndo byensi pia gokora haso Kenya ngima ntoma ita bagusimbale Nairobi abande mbale Narok abande mbale Eldoret kitare ni tutora abange korante ntutageti kuchigotobisi ko ya serikali yetu kuchikorosi ya UDA na Hustler Nation koranja mugusio minto tigato ake kura yiga tabia bagusia ba minto balenga ga nyamira no bosongo to ake chikura chinya more than 60% so that to support mheshimiwa William Samoei Ruto ago chikobe president yetu na wandu wetu wa nyamira koranja roraga ali muga nyambati muga kuria tale into winkatagete mwana gari taya goche akogenda gari myaka 5 yoka a change structures atosirie bo conmanship tosirie bo kore nyamira garia torosie county yera jigotogonyo gochimoto ka tu arosirie county yo ntonya kuligeri nga monto ndengake tonya kuligeri nga ayo no minto na ba minto kwakini inkibato konyiri nani joyo ndenene ngoje ko watabanga kwani sitinde barongo no yo minto kwakini barongo minto no na bambo wa minto para benefit anything from asari tiganto rigeri bukenyomba tigato akechikura twins tuchora abantu abaya batakolere gasibya elinde tokonye chiwodi chetu county chetu na Kenya yetende igonga de yanda abantu bamwanga tare Friday na ongara alibo mwagamo gutalera kire kenyoro yabo mwagamo ochakera mabalire ndirimo kentana ngenda monyara ngenda ronge ngenda magari ngenda kiuma chingi ngenda kiabira ngenda kioge ngenda matetono abantu bonsi piko batebinga ki mumurabo gitano arigeti nande kubinya kitore gerogeke tara tamagendo rasibu mwagamo. Okay, asante ayo nayo mheshimiwa yo kuri kirugo kyabo mwagamo ward okurukunga Timothy Bugita Thomas buna akwaneire na siasa cha national ogochora no kwaino inwe abaki chikura yetekene no kubeka omurembe se chikura chi igocha wakire ali yes wakire bya enamba yesime abandi mbaka taruwa gatoaki na mbuku mwakire na mbai kali pisi yobo chanja busamu miwo ya ukwa miwo ikata bataka mungu kwa kuzoba asante egana ya mwali ogorwa somo tekelizira 0785922300 egana ya mwali ekarato kuchikokora ngana kiobwate ya mwali bye bye elinde tosoke kurwiga ase studio no mheshimiwa oitogenderte gukwana nere eyemo ase eyemo ebiro ebiga abia abono mambia aiga ase studio no chenga chisa cha minyokire sana chisa cha minyokire sana enamba mwana sesa no namba go enamba de ronkurwa mtetali ngangaro mondo ndo mungao njeno mondo in the public domain yes na kero mondo na malta condich so that to solve the problem chiria chira se emeloro to se kagere me jana os to gwa de weekend yes me jande ri amu mwaga magere me jande grass se kagere njoje na mana inchi na ande no to le gaiga na ande to kurwane amagenda rabe namba yale igere 07 25 81 09 93 ene namba ya engineer Timothy Bugita Korobo Mwamo 0725 810 993 ene namba yo mheshimiwa engineer Timothy Bugita Thomas. Okay, 0725 1081 093
yes namba nere yo nabo okoba gukumwakira na gukwana nere ase enchira yes 07251081 093 nabo gukwana nere eyamo ase eyamo wona ainire enamba yaye abo ase embeo na gukumwakira simi motebi egento geko okinya siasa chaye kokero no mwana siasa 0725 hilo rango 0725 810-993 0725-810-993 0725-810-993 na buku kwa nera ya maseyamo bali muturigereti aso mtandao ukisi Hot TV na ili tuhabakiringe mono na leto jorane anke karona toru mwana siasa onde aiga ase studio by bali ba online aiga ase radio